Iyang mo pebini ko narakso kalak bang gumbiyu. Wan ki sanangan ko. Wan ko kayong gabna karayang kabna. Wan ko speaker o yung umusong ko sanat kan karos. Wan ko siyang umulawalak o yung usong umungkan karuse. Ranot program ni suran. Pacunan station buat beliau kabel siapa buat polis brother. Already lo kono yang sansan nan sombungan ko kaya jagat nan sombungan Christmas ulangan pra. Ada kacing kubro ko into ulangan. Aku tak main polis brother. Sombungan November ich mana ka preman at pacuan arrested. Yosner to suwa arrested ke kawan bak. Kevin Elney arrested ke mi ban jabun sa mga wayo jangan koran dan sa kono ng way pa. November silu John Irons arrested ki kawan bak. Xavier Edwin arrested ki sugaw sin jangan koran dan sa kono ng way pa. Ni payung November Israel kan pacuan arrested. Nixon Hansen arrested ki mi ban jabun sa mga wayo jangan koran dan sa kono ng way pa. Yusmi Samuel Changata Bonamas o Camela. Calvert Alfonso Changa Sugauchi Changa Goran and Sapon and Webon. Nian Sucha Picatia Tame Mi Panicho in Samawai or Changa Goran and Sapon and Webon. O Bichon Samawai near Pachopan and Sampan Changa Samawai. No one know Yeshirai Pachon arrested. I value Wall arrested Kaunabuk. Jefferson Norman arrested Dogata Naramas near the dog to Sokaber, the paper succulent, the acre. Nisu Yeshiraga Paton arrested, the Truxan Hansen arrested Ki, Mipanacho and Samawai, O Changa Goran and Sapon and Webon, or Bisu Gautin Changa Goran and Sapon and Webon. Andreas Moses, Mipanacho and Samawai, Changa Goran and Sapon and Webon, Bisu Gautin Changa Goran and Sapon and Webon. Jamie Robert arrested Ki. Mi bani jabun sa kawai o changa koran ng sapon ng webon o bisugaw chin changa koran ng sapon ng webon. Nung alu Yechral ka bachon arrested, Tani Miguel arrested ki kaunabag. Nituaw Yechral ka bachon arrested, Walter Bricon Altens arrested ki sugaw chin changa koran ng sapon ng webon. Restam Soram arrested ki chingala sa kawai parang isabag. Jay Carter arrested ki chumale sa kawai panong insobar o bil kawanabag. Dwayne Chani arrested ki kawanabag o bil chumale sa kawai panong insobar. Martin Atley arrested ki chumale sa kawai panong insobar o bil kawanabag. Leon Santos arrested ki kawanabag. Ni Isaac Yechiragan bachuan arrested. Casiano Teres arrested ki kawanabag. Peter Abna arrested ki Changa Sugau Chin Changa Goran and Sapon and Webon, on Yan Soja Katiraktan Soja Tribal License and Changa Goran and Sapon and Webon. Capino Canti arrested Ki Kaunabuk, Wilbastum arrested Ki Kaunabuk. Neyesak Silu Yech Raikam Bachon arrested, Chet Lee arrested Ki Sugau Chin Changa Goran and Sapon and Webon, or Ni Isaac Bayu, Yechiraga Mabajon arrested, Walter Alex arrested ki Sukoch Kaunabuk, Santi Mutom arrested ki Mi Banijabun Sakawai Chagamoran and Sapon and Webon, Jay Amor arrested ki Mi Banijabun Sakawai Chagamoran and Sapon and Webon, Nian Soche, William Changachampon and Webon, or Sukauchi Chagamoran and Sapon and Webon. Petraven Chiven arrested ki Chingala sa kawai pa ng Sombar, Alfred Enoch arrested ki Sugaw Chin Changa Goran and Sapon and Webon Katirakta Mary Chingala sa kawai pa ng Sombar, no Bisocha Chingal driver license and Suma Changa Goran and Sapon and Webon. Raven Patricia arrested ki Chingala sa kawai pa ng Sombar, Amy Jane Jacob arrested ki Sugaw Chin Changa Goran and Sapon and Webon. Waybas James arrested ki Chungale Siga was on the soldier, Mui Chungale Siga. The Yesisu Yechiragam Yechi Mala men will arrest, 3 men arrested. Ethan Yoma arrested ki
socho puka uya puka driver license socho uya puka driver man o benian so che sugau chin changa ko na sa ko no bokan o James Beecher arrested ki kaunabak ne yesa walu James Pablo arrested ki sugau chin changa ko na sa ko no bokan Brian Gabriel ne yesa tuwa Brian Gabriel arrested ki kaunabak Kose estak ni Riesa arrested ki kaunabak Kanetis Sato arrested ki kaunabak ni Riesa gayo Noah Flamencal arrested ki mi bani chakun sa kawai changa ko na sa ko no bokan Gavin Paulus arrested ki chumale sa kawai wasa silipo na no bokan Cheru Sesua arrested ki kaunabak Anes Narus arrested ki chumale sa kawai wasa silipo na no bokan Shru Sipra arrested ki mi bani chakun sa kawai changa ko na sa ko no bokan ni an so chepil sugau chin changa ko na sa ko no bokan ni Riesa kriyaw so November yung Riesa kayo Mark Philip arrested ki mi bani chakun sa kawai changa ko na sa ko no bokan ni an so chepil sugau chin changa ko na sa ko no bokan Lorenzo Hata arrested ki kaunabak Arvin Rafael arrested ki kaunabak Julius Somay arrested ki kaunabak Chestika Osanis arrested ni Riesa Klimaw Chestina Sane arrested ki sugau chin changa ko na sa ko no bokan Daniel Lee Santos arrested ki sugau chin changa ko na sa ko no bokan Riesa Kwano anti-static arrested ki sugau chin changa ko na sa ko no bokan Reynold Pech arrested ki kaunabak Flores Chanapoy arrested ki kaunabak Riesa siu Hiechera kami bacawan arrested Oshiba Rodriguez arrested ki chumale sa kawai wasa silipo na no bokan niyan so chepil kaunabak Jason Alphonse arrested ki kaunabak o ni Riesa walu Raykan Jonah arrested ki kaunabak Yiray kan arrested sang yew len ni Riesa walu so mungin November and pisan sala bokan maras pukat sa project tebata malongobong apar arrested ki boy pasang motion kan merai bacon kawai Imemian public safety po kacaman ki bokan hiraya kay makonayan sansa Gompe one marana stosa ko ka chang Gompe kompa chang my Riesa Klimaw nan awayo Om wasa na school kan miye may Riesa Klimaw nan awayo o wasa na business may Riesa nan awayo kasi man uyang bokan pwede uya ira kapalan suwat chang oran nan sap chay kachin kanayang sap machay kama kito sa kan na no kan babagan ter mo itang aray chungan saligan masayagin che aray chungan driver license and changa oran nan sap ko na bokan taxi kan may nanchiyong ka koros pagpag uyang taxi owner kan koros Railen ba pachoyo tamasan yang sabay John Tong kan rang kanayang changan taxi kan do na lang bokan pil kacaman uyang no ba kan masabay man diserikan makan school sarikan ang chair na stosakan mo na rabang kochahan pamia pa marakan pachola cho coach niya rai so chair na stosa uti so pagpag uyang no pabakan piso matangkan makan kaskas kulisarikan may kachin sawas uwa paliata irot Imen pile KPS ulian public safety KPS na ansawat nansong buwat iray polis kan chabir uyuya TOS patchak na wasakan ng kolonya o ng waynach o pilpanin mo yung na waykan mapan miya hanso apan para sa kachin mangi miyanso mapuliskan pan uya tatapos sangat nan wikat pa wala o den nan anson para ka may ko imaulian ti public safety uya chual pagpakong ko korupsyon pueki chay kat nan song Christmas kolanan an para ka
Chaite non chungole sa kong way o tauliala. Kujay nanchiyo wangga koros tayo nga kolokol ono pa ko pinili. Kaite sombungan chailan kin sa kauswit sombungwit. Sombungwit sombung chailan perang. Pag chail kaskasik at chay sombungwit makachkachkot. Image o ibang ulianti public safety. Uya chungal kabangalangan o V6AH pwede rin kabesa ng wawa program wit. Open na YouTube, Facebook. Ang so karusin sa nanchiyo wala kaparos pasanggakan apali sa masay ko sinitakan me paluwas kin apapali. Ibang blue kapre yung tatawakan ng paros kagachan uksan ng paros pwede ko sinit magasinay tiwan chocho nawakan maramas kan tatawagi lubla kara kiyang kak social din sama na pol paros magmay kung gasin mangi magangkap kung yaw yung kumay wipagon ng paros. Image kasi lelye kailangan ng kukur karusin.